Tabe sanggen ende agu emang inang amang ACKI beta agu kesa cebeovar vela purek agung gajah ho anak ite ya Renardus Pranatalion calon kepala desa Pongnara periode 2026-2034 one nomor urut 1 mai pililite ai hia atan naun agu patun terjadi adak lain ce desa Pongnara cama lewang gari PA cama poeng gari one tanggal 29 bulan 9 pilih nomor urut 1 ceka pakahana tusuk sampai buru ende agu masanggen lawa mai tonggo ho anak kita Renardus Pranatalion calon kepala di teta mai tonggo lawa pilih tege inang agu amang sanggen lawa mai tonggo mai teti cama hiana gran tau cahun landuk di te inang amange mai tonggo lawa nakali tege sina bulan 9 tanggal 29 ceka bangkah nayo lawai bacali tengah sang Renardus Pranatalion tusuk pandai burut lite go lawai pinga di asina senget tereho lite talawai ase agu kae sanggen lawa mai tonggo mai bantang cama agu hiana gran kudut lonton bongkok di teta lawai mai tonggo nai ca anggit tuka caleleng di teta lawai betagu ipar sanggen lama mai tonggo narari Renardus Pranatalion kata naun agu patun terjadi adak lain di teta lawai mai tonggo sama lebang gari PA sama boeng gari oneli teta lawai bulan 9 tanggal 29 ceka pakah nayo lawai bacali tengah sang Renardus Pranatalion nomor urut 1 tusuk pandai burut lite go lawai pinga di asina senget tereho lite talawai
urut 1 tusuk pandai burut lite golawai. Inga di asina sengetere ho lite talabai. Sina bulan 9 tanggal 29 jika bakah nayo lawai. Bacali tengah sang Reynardus Pranatalion nomor urut 1 tusuk pandai burut lite golawai. Inga di asina sengetere ho lite talawae. Inga di asina sengetere ho lite talawae. Tabe sangen ende agu emang inang amang ACKI beta agu kesa cebeowar vela pureng agu daja ho anak dite hia Reynardus Pranatalion calon kepala desa Pongnara periode 2026-2034 one nomor urut 1. Mai pililite ai hia akan naun agu patun terjadi adak lain di desa Pongnara. Cama lewang gari PA, cama poeng gari one tanggal 29 bulan 9. Pilih nomor urut 1. Ceka pakahena tusuk sampai burut.